Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Yakobo sura ya 5 fungu lile la 13, inasema ya kwamba mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Kwa kitu cha kwanza ambacho Biblia inasema, kama ambavyo tumekuwa tukijifunza hata katika Biblia, inasema ya kwamba mtu akiwa amepatikana na mabaya na aombe. Na aombe. Maana hata Yesu mwenyewe alisema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Lakini pia fungu aliishi hapo. Biblia inasema ya kwamba ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Watu wengi sana tumekuwa tunatamani kuomba kwa muda mrefu. Tunakomaa tutafute muda fulani wa kuomba kwa muda mrefu. Na unapojikuta umeomba dakika 15, dakika 20, dakika 30 umejitahidi sana, basi unajikuta unakata tamaa na unaishia hapo. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Bado unaweza ukawa katika hali ya kumuomba Mungu kupitia kuimba zaburi. Kitabu cha Zaburi kiliandikwa mahususi kabisa ili kuimarisha maisha ya muombaji anayemuomba Mungu. Kitabu cha Zaburi kiliandikwa kikiwa na pumzi ya Mungu. Ni maombi ambayo yamenyooka 100%, maombi ambayo yamenyooka kabisa na hayana kosa lolote, yani hayana dosari, hayana mapungufu. Unapotumia Zaburi unazungumza maombi ambayo Roho Mtakatifu ameyaongoza tayari moja kwa moja kwenye kiti cha enzi. Kwa hivyo una moyo wa kuchangamka, nenda tafuta kitabu cha Zaburi, anza kuimba zaburi. Anza kuimba zaburi. Unapokuwa ukiimba zaburi upo katika maombi, Zingatia sana. Unaweza ukawa unatamka maneno ya zaburi kana kwamba unasoma gazeti la Nipashe. Unaweza ukawa unasoma zaburi kama vile unasoma kitabu cha simulizi. Kwa hiyo hali yako ya kiroho inatakiwa kuwepo, ama akili zako na fahamu zako ziwe zinatambua kwamba unasoma zaburi, iwe ni ya kusifu, iwe ni ya kushukuru, iwe ni ya kuomba, ya kwamba unamuomba Mungu moja kwa moja. Zingatia sana, unapokuwa na moyo wa kuchangamka, hali imekupata iliyo mbaya, iwe ni ugonjwa, iwe ni jambo fulani ambalo halipo sawa, imba zaburi. Katika kuimba kuna nguvu ya Mungu inashuka kukusaidia. Katika kuimba kuna nguvu ya Mungu ambayo inakuja kuleta msaada. Nyimbo za tenzi ambazo hazikutungwa kwa akili za kibinadamu, ni Roho Mtakatifu ndiye aliyewaongoza watunzi wa hizo nyimbo kuziandika. Zina nguvu ya kiroho. Unapokuwa na changamoto fulani, ziimbe hizo nyimbo. Kuna wakati Roho Mtakatifu atakukumbusha wimbo fulani, usiwe mvivu wa kuimba hiyo nyimbo. Imba hiyo nyimbo kwa nguvu zaidi. Na hata wakati fulani nenda sehemu ya kujitenga, tafuta sehemu, imba hizo nyimbo, kwa sababu kuna wokovu ndani ya hizo nyimbo. Mungu akusaidie sana na Mungu akubariki sana.